Imodoka zihenze gutya zibarirwa mu mamiliyoni y'amadolari y'Amerika zatangiye kugaragara kuri uyu mubumbe wacu mu mwaka w'ibihumbi 2009 kuri Bugatti Veyron, imwe mu modoka zihenze cyane zakozwe mbere. Akenshi uzabona ari imodoka nto mu bunini kandi zigendwamo n'abantu bake, dore ko inyinshi uzasanga zigendwamo n'abantu babiri gusa. Ariko nanone imbaraga za moteri, umuvuduko udasanzwe, umwihariko wazo ndetse n'ikoranabuhanga zifite, ibyo byose bituma ziba imodoka za mbere zihenze ku isi, zikigonderwa n'abajejeta faranga gusa. Kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe imodoka 10 zihenze ku isi, turebe inganda zizikora ndetse n'ibihugu ziherereyemo, tumenye neza abigondeye umunezero udasanzwe w'ubutunzi. Ibuka ko wageze kuri channel Mr Skolele Kizito, ngiye mwumva ni Kizito nk'ibisanzwe. Zimwe mu nganda zikomeye ku rwego mpuzamahanga kandi zikaba zimaze igihe kitari gito zikora amamodoka, twavuga nka Automobile Antoine Bugatti, uruganda rwo mu Bufaransa rwashinzwe mu mwaka w'1909. Niba warize amateka ubyumve neza, ni imbere y'intambara ya mbere y'isi. Rwashinzwe n'umugabo witwa Antoine Bugatti wavutse mu mwaka w'1881, ndetse ni nawe wamenyekanye. Niwe umutaliyani witwiriwe urwo ruganda rwamamaye mu gukora amamodoka ahenze kandi meza agenda ku muvuduko hejuru. Akenshi uzasanga mu marushanwa y'imodoka ku isi higanje izo mu bwoko bwa Bugatti zizwiho kugendera ku muvuduko udasanzwe kandi zikaba zikunze gukoreshwa mu marushanwa. Rero tutabatindiye ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, ku mwanya wa 10 w'imodoka zidasanzwe, ku mwanya wa 10 mu modoka zidasanzwe ku isi zihenze cyane turasanga Bugatti Divo, ni imodoka igura miliyoni z'amadolari 6,800 bihwanye na miliyari 9 na miliyoni 520 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka yakozwe mu guha icyubahiro Robert Divo. Uyu ni umwe watsinze amarushanwa y'imodoka inshuro nyinshi mu mwaka w'1920. Uwo ni umufaransa. Iyi modoka 1/4 giherereye muri Dubai. Iyi modoka kuva mbere ugera inyuma ifite metero 4 na santimetero 60, ubugari bwayo ni metero 2. Hasi ugera hejuru ifite metero 1 na santimetero 20, ifite uburemere bwa toni 1 n'ibiro 90. Iyi ni imodoka mu mwaka w'2019 kugera mu mwaka w'2021. Bugatti Divo yirukanka ku muvuduko udasanzwe w'ibirometero 236 mu isaha, aho ni mu minota 30 gusa. Ku mwanya wa 9 w'imodoka zikomeye cyane ku isi zihenze, ku mwanya wa 9 turasanga imodoka yitwa Huayra Imolo Roadster. Iyi ni imodoka ikomeye cyane ndetse ikabigura miliyoni 7,900 by'amadolari y'Amerika, bihwanye na miliyari 11 na miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka ikorwa n'uruganda rwa Pagani, yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 238 mu isaha. Iyi modoka ikorwa igihe kirekire cyane. Pagani Huayra niyo modoka ikorwa imyaka myinshi cyane, yatangiye gukorwa mu mwaka w'2011, zikorwa ari imodoka 100. Uruganda rugenda rwaguka mu mwaka w'2023, nibwo uruganda rwakoze imodoka zigura amamiliyoni y'amadolari y'Amerika, ndetse akaba ariyo modoka ikorwa igihe kirekire, akaba ari imodoka inakomeye cyane. Ku mwanya wa 8 w'imodoka zikomeye cyane kuri uyu mubumbe wacu w'isi turahasanga imodoka yitwa Huayra Condilango. Iyi ni imodoka igura miliyoni 8,300 by'amadolari y'Amerika, bihwanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 11 na miliyoni 620 y'u Rwanda. Iyi nayo yakozwe n'uruganda rwa Pagani. Pagani yagiye uruganda, ni uruganda rwagiye rukora imodoka nyinshi cyane. Ifite uburemere bwa toni 1 n'ibiro 200.
abiri. Igendera ku muvuduko udasanzwe, dore ko igendera ku muvuduko wa birometero 211 mu isaha. Ndetse igitangaje ni uko iyi modoka hatangajwe yuko hazakorwa imodoka 5, bakaba bamaze gukora 2 gusa, hasigaye gukorwa 3, ariko izakozwe zose zahise zigurwa na babajejetafaranga, babandi bihariye umunezero udasanzwe wo ku isi, bafite ubutunzi budasanzwe, nibo bakomeza kwiharira ibi byiza byose bitatse ndetse n'iri koranabuhanga. Ku mwanya wa 7 w'imodoka zihenze kuri iyi si nzima ya rurema turasanga Mercedes Maybach Excelsior. Iyi ni imodoka igura miliyoni z'amadolari 9,500 bihwanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 13 na miliyoni 300 y'u Rwanda. Ni imodoka imaze imyaka 12 ku rutonde rw'imodoka zihenze kuri iyi si nzima ya rurema. Iyi modoka ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse akaba ari imodoka ishakwa n'abatari bake. Guhera mu mwaka wa 2005 yatangiye gushyirwa ku rutonde. Yamenyekanye mbere mu mashusho y'indirimbo ya Jay-Z. Uyu Jay-Z mbibutsa ko ari we muhanzi muri Amerika ufite amafaranga menshi cyane, niwe muherwe. Uyu Jay-Z rero iyi modoka yamenyekanye mu mashusho yiwe, dore ko ari muri ya ndirimbo yitwa Lost One mu mwaka wa 2006, ndetse mu mwaka wa 2011 umuhanzi wundi w'umunyamerika witwa Birdman yarayiguze. Iyi modoka ntisanzwe, dore ko yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 350 mu isaha, ntisanzwe iranyaruka. Ku mwanya wa 6 turasanga Bugatti Centodiez. Iyi ni imodoka igura miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika bihwanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 14. Iyi modoka yakozwe mu kwishimira isabukuru y'imyaka 110 Bugatti maze ikora amamodoka akomeye cyane, dore ko ikora amamodoka yihuta. Iyi modoka Bugatti Centodiez yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 380 mu isaha. Kimwe cya 10 hamaze gukorwa, ni mu gihe hateganyijwe kuzakorwa imodoka 100 gusa. Nkwibutsa ko Cristiano Ronaldo, umukinnyi w'umupira w'amaguru, na François Pelodi bazisamiye hejuru zimaze gukorwa, dore ko mu mwaka wa 2022 iya nyuma nibwo yagurishijwe. Ikaba ari imodoka iza ku mwanya wa 6 mu modoka zihenze zinakomeye, imodoka zifite ikoranabuhanga ridasanzwe kuri uyu mubu. Ku mwanya wa 5 w'imodoka zifite ikoranabuhanga ridasanzwe kandi zihenze zigurwa n'abajejetafaranga. Ku mwanya wa 5 turahasanga imodoka yitwa Rolls Royce Spectre. Iyi ni imodoka igura amafaranga y'amadolari miliyoni 12,800 bihwanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 17 na miliyoni 920. Ari ni amafaranga y'u Rwanda, ni amafaranga atari make cyane. Iyi modoka y'igitangaza kuri isi nzima itwara imyaka 4 gusa kugira ngo ikorwe, dore ko ari imodoka yirukanka ku muvuduko udasanzwe w'ibirometero 250 mu isaha. Akaba ari imodoka igurwa n'abantu bake, akaba ari imodoka ifite uburemere, ifite toni 3. Ni imodoka ifite imyanya mike cyane kandi akaba ari imodoka yihuta cyane. Ni imodoka iza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 nanone w'imodoka zidasanzwe, ku mwanya wa 4 ku modoka zihenze kuri iyi si nzima turahasanga Bugatti La Voiture Noire. Iyi ni imodoka igura miliyoni z'amadolari 16 abihwanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 22 na miliyoni 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Imwe mu modoka ya 3 igaragaye ku rutonde rw'imodoka 10 zihenze ku isi. Bugatti rero yakozwe na Bugatti. Iyi modoka rero zirakundwa kandi zifite ubushobozi, ni nziza, zifite ikoranabuhanga. La Voiture Noire bisobanuye imodoka y'umukara.
Black Car. Iyi modoka irihuta pe, ninkubwira ngo irihuta byumve, dore ko yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 420 mu isaha kandi iranakunzwe. Nimvuga ngo irakunzwe wumve ko inakunzwe n'ababajejetafaranga. Iyi ni imodoka idasanzwe. Bugatti L'Aventure Noire akaba ariyo modoka iza ku mwanya wa 4 mu modoka zidasanzwe kuri uyu mugabane wacu, kuri uyu ku mwanya wa gatatu y'imodoka zidasanzwe kandi zihenze cyane zigurwa n'amafaranga menshi, turasanga Pagani Zonda HP Barchetta. Iyi ni imodoka igura miliyoni 18 n'ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika, bihwanye na miliyari 25 mu mafaranga y'u Rwanda na miliyoni 900. Kugeza ubu hakozwe eshatu, ebyiri nizo zikiri ku isoko, gusa imwe nyirayo yahise yifunga, bya bindi twita mu Kinyarwanda ngo ujya gutera uburezara bw'ibanza. Nyirayo yahise yifunga, habone mugani wa Kinyarwanda, ndetse ni nayo imwe ihenze cyane ikorwa n'uruganda rwa Pagani. Ifite moteri idasanzwe, ibikoresho bikikije iyo modoka nabyo ntibisanzwe. Ni imodoka ihenze cyane, ni imodoka idasanzwe, dore ko nyirayo yahise ayifunga. Iyo iri ku isoko ry'umurimo ndetse ku isoko iba ihenze. Iyi modoka niyo iza ku mwanya wa gatatu mu modoka zihenze. Tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri w'imodoka zidasanzwe kandi zihenze turasanga Rolls Royce Boatera. Iyi ni miliyoni 28 z'amadolari y'Amerika, bihwanye na miliyari 39 na miliyoni 200 y'amafaranga y'u Rwanda. Imaze igihe ku rutonde rw'imodoka zihenze cyane ku isi nzima ya rurema. Ni nayo yakozwe kuri gahunda ya Coach Bridge, niyo ya kabiri ya Rolls Royce muri iyo gahunda. Yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 305 mu isaha. Jay-Z na Beyonce abo ni abahanzi bo muri Amerika ndetse banakize cyane n'umuryango ukize cyane. Tariki 27 z'ukwa gatanu umwaka wa 2021 babaye abambere mu kugura iyi modoka ihenze gutya, igura amafaranga adasanzwe, amafaranga atubutse bigezaha. Abo rero nibo bantu bahise bayigura ku mwanya wa mbere, akaba ari imodoka iza ku mwanya wa kabiri mu modoka zihenze cyane, Rolls Royce. Aha niho ruzingiye noneho, hahandi ushobora kwibaza uti noneho ese kuri uyu mubumbe wacu imodoka ihenze ni iyihe? Ese uruganda rwakoze iyo modoka ihabwa agaciro ndetse akaba ariyo modoka ihenze, urwo ruganda ni uruhe? Bana natwe kugira ngo utaza gucikanwa n'ibi byiza noneho biri imbere. Niba ubanye natwe bwa mbere bukakora subscribe kuri uyu muyoboro Mr Skolere Kizito, kugira ngo ujye urushaho kumenya byinshi byiza binyuzwaho. Gusa nanone ntabatindiye nk'ibisanzwe, ntago nabicisha amatsiko, murabizi mbakunda kubi. Ku mwanya wa mbere turasanga Rolls Noire Droptail. Iyi modoka yakozwe na Rolls Royce, ni nayo ya mbere ihenze ku isi nzima kuri uyu mubumbe wacu. Iya mbere kuri uyu mubumbe, imodoka ya mbere waba waramenye, dore ko ihenze, igura miliyoni z'amadolari 32, bihwanye na miliyari z'amanyarwanda 44 na miliyoni 800 y'amafaranga y'u Rwanda. Ifite imbere heza, moteri nziza, ubwiza budasanzwe, urebeye inyuma, urebeye imbere, dore ko ukigera mu modoka mo imbere aba ari ubwiza budasanzwe. Rolls Royce Motor Car yayisize hanze tariki 8 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2023. Yari yarakoze eshatu, ebyiri zahise zigurwa vuba cyane n'abantu bafite wa munezero udasanzwe, abantu bibitseho y'amafaranga, babantu bibitseho ubutunzi budasanzwe, nibo bahise bazisamira hejuru eshatu. Izo modoka eshatu rero baguzemo ebyiri, akaba ari imodoka yasohotse mu mwaka wa 2023. Niyo modoka idasanzwe iza ku mwanya wa mbere. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye mwe mudatezuka kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mu byiza mukora, Imana igiye bagenda imbere.